magatos ahadis ayamana na makatuturo sa ayamana kamu rin ang sunod. Sa ating mga kitab na kalbuki kulima. Oy. Si kupat amadhab na dakhilap dahil susupa-supa kay iban na kumiyukum sa bila at suki kumbula lima kay gina na sunnah ada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala liyakatitin ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu apitru yan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatina bidat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama ila yaqassalam kung kusambuyang rafa'a yadahu na ipukulan sumbul aliman yan wa yad'u adin du'a surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mialyo si ikut tafsir Imam Ibn Kathir si ikut suratul Nisa. Oy ikadu dalil apitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah hayyun karim yastahi min 'abdihi ay yarfa'a yadayhi fayarudduhuma sihran aw qala khaibatan mata nabi Rasulullah ti Rasulullah na uyab-uyab amang kalimun ikliya yang seorang niyan iipupuren sumbul aliman yan si iku Allah abo pakan bidu Allah sumbul aliman yan abadi buntunga udi na bamaula bamasyo nasuki sa puno sa paras na sunnah gulam qatu Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yahuttahuma nadinya tidak timpakan igira tidak min Rasulullah na betul Sulaiman nadinya tidak timpakan duduk sumbul alimanyan hatta yang sabihima wajhahu taman sajil misaku syaiban aparasi jadi saging kitab Al-Muqaddimatul Hadrami so Imam Al-Hadrami na ayat dia pakai dimantu nami akan 500 rabun abu bupul abu rabun lagi na kitab isa sambuyang lagu siyo kumakuman tigila fi sunan ba'da salat tigila sunnah si ko uriyan sambuyang uriyan ko pa kasalab nami akan sa sambuyang anto na mga sunnah dun nanti na kate yung dabu zikr wa du'a ayat tigila sunnah ro na suparakala mga zikr wa du'a na gusukan du al-ma'thur aqib as-salat ko uriyan sambuyang wa yusirru bihi al-munfaridu wal ma'mum bekasulinan sekalian taram bisa nagusu anna imam yan illa al-imam inun tabusu imam al-murid ta'lim al-hadirin asilan imam na ibnu dunya si ko na makalidan pa mga ma'mum fayajharu bihi ila ay yata'allamu napak katalog din so para kala udi na kanduwa kagitu ni kipupenunduk ni si ko mga naginan apito Ibn Abbas naglubukinanan kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amasi simakon ating Ibn Abbas radhiyallahu anhu as-sahabi wa yandamu fihi nasunat rukna tigil wa fi kulli du'ain aw sikulawan ukan dua raf'ul yadaini sukipurun kumbul alima wa mashul wajhi bihima nagu isepussu ayamana 25 saging kaya paras ko ure kapakapasan sunnah ko ure na mo oy gisu ay manakapit mo Imam Shafi'i nada abong sumyangka sikot telu amadhab abad kilan aginan na bidah da asa ka taw kiran da bum mitro ginan na makruh ginan na dikepakai da bagana mitro oy na ayam ana nagi na ayam udi ka pendua nagi mo takabasa udah problema kadi kana baka makakailang oy na aya ukit akan dua mga bangsa kan mga pagalian Islam na ukit tanong ko kadto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni ukaffikum basta ti Rasulullah po mangalikan si Allah napangalikan si Allah sa mata tampar sa mga tiyan o mga limaniyo wala tas'aluhu ubakan pamangali si Allah bi dhuhurihima sabaya mata tampar na sa mga limaniyo kaginan ikapakai akap pamangali inuntamu suka pamangali sauran kasuka pamangali sauran na ayat sa hadis o sahih Muslim na ayat tampar na gin kutalikun alima sukap pamangali sauran na sukap pamangali sa kailangan si ko mga kailangan si dunia na ayat na gin tatampar na ay buah khilaf ay buah kay sumpakan sila ipuro o di puro na udin kay puro na kepakai o ginubang kalakbo gi udin kay puro na ipuro ka nagi kay pituro mga imam akam bilang ataw akam pamangali si Allah na sukip puro kumpulan oy ayat na pituro mga imam na idastad al-amr hinatan ko makakot kailangan ka na ayaw na puro ka naging ko talimang kadlang lawan pituro o sahabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu so gina mga pag-Islam ayat po pinanggilan tanong mampansin ko ay man khutbah uriyan ka makapanguto mo imam na punuso imam o ay po puro sulima
Kepakaya ipuro, kepakaya di ipuro. Hoy, da abon ayam ana marata na haram. Mapapakai suki puro. Kami yang gula mismo ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kulian ni kapang ba nam yang minggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ko ina liman. Na sabab sa ay nakakapatagi mo Tauras, hoy na ayam ana bata do ayam ana pagkukit. Naging so kapit ko patay mo. Piya magdata siya. Hoy, di kepakay agil ko to ayam ana bangka puteng kana sa pagaring kabida atau kunarako. Kakana baginan kesubuhan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kas Rasulullah nasyugu ayat itu Allah sa Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dati wallah kaya sumukor ka ayun tabu na limusi ko mga pagtawa. Na Rasulullah na kenapa ayat kaya sumukor Rasulullah na banyak pumakara ka sa mga tao. Sa bida kaya kaya sumukor Rasulullah na pakasugan sa mga tao. Yan sa gila kitab bu Imam Abu Hanifah, kakasi ko patay imam. Kenapa kita tahu emang karir ini sukupit umamnya, makanya. So Imam Abu Hanifah ayat dia opat yang tamaliman tu. Namanya kasang gibula-gulu. Abu Duga tus Abu Syah pura bisa. Antara pitna saking kita bir. Ada di Rasulullah agin hadis, apitur ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini apitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailul lil muta'allina min ummati. Sangat tingin asik saat di Rasulullah apa dek mga umat akan dito sa mga muta'allin. Sangat tingin si ko mga muta'allin. Sangat asik sa si ko mga muta'allin apa dek umat akan. Kili ya Rasulullah wa mal muta'allun. Ya Rasulullah anta putus sa muta'allun. Qal na insembag ko Rasulullah. Alladhina yaquluna fulan fil jannah wa fulan fil nar. Ayat tingin apa betul sa muta'allun asangat asik sayan. Na mga tao abdul kanya ni Rasulullah asigi daw na bida naraka nasigi daw na ayaw kung dahil surga bida naraka surga gina natin ni mga tao na gina natin ayaw na sangat akasigsa o kapakaling mo na sa almanakya ang kanay pito Rasulullah da'uhum bigagin at ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yakuna Allah tabas sa mabari aswallah ikumukiran dulu na nila po kapag kaling wasan wala kaya magwantol ito biyak suwa. Dito na ay manapupit na. Kaya ba nakupit papatay mo? Amay dito mo na ay manan napupakakapiran sa ay manasala ko. So mga pagaling Islam, initaling waswag sa mapiya. Sa pagkasugan sumadak na tao, sa kanaba initaling waswag ng Islam, kapo makanan ang suwa. Ay managin na mga puro, simpak o agama. Nasusimpak na apya meron usulang musapak na asal ka di mapatas sa kondisyon yan na din mo ito maging utak kayo. Huwag na ipupunang gina na ay mapata agyung ko ito kondisyon tun agyung ko ito kayo palit yung gesay agyung ko ito ay mana na ay mana kayo. Pag kita talo sa ay mana mati agyung ko ito ay mana na datalagin mo ito di kandilimakan si iko ay mana kapitibaw ada pong ginawa ay mana haram ada pong ginawa sunnah. Ayapaka asal ukatibaw na sunnah. Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa qasahu Allah min hulalil karamati yawmal qiyamah. Itu hadis. Sa tao at tibaw niyan, sumapapantag ang sugat. Ay manawidakan. Na inunta, na sakalin at tumibaw at Rasulullah, napakisangka dan wallah. Sabang kana sutra aku kurmatan ko kapagkatali wasan wala. Ay apakasalin na sunnah. Na sunnah na ukasupak na magru. Sudah po kay siku kapakakana siku mga tao. Siku na di anon anta kasi tibawan. Na ibo ini ko kumenon na magru. So panatigin na sunnah. Udi na mapapatay. Damun may tiro ibidat. Damun may tiro iba haram. Siku patay mam. Dapan siku mga sahabat. Dapan tiro Rasulullah sa hadis. Iba haram sukakan. Ang kaya niya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namiyali ko sunan Abi Dawud. Guna sunong sa gibo to ayam anak na pagkalot sa kubur. Tigo Rasulullah ausik min kibali rijlay wa ausik min kibali ra'si. Pakaulan na natin Rasulullah sa tumampar sa ulo, nago sa tumampar sa sikip. Nasikot kaya talikod ko Rasulullah sa mga sahabat kambalin sila. Natiyawag sila nagyang kuto abubay, akaruman yan agyang kuto abyawapat. Na maawit sa dulang
atat tagunya sa karya kambing. Na ini pagalan yang Rasulullah. Na kuminun Rasulullah. Agus sumang sahabat. Sudalil at tigo mapapakaya doon sa emana. Na karata. Ukakano. Mampan. Lalantang aging kutamyatay. Anta ka ore magkinilang. Kuminun Rasulullah. Na anta ka. Kukumin ka Rasulullah sa bidan. Makanarakan ka. Oy. Dito yung emana na. Papakain. So Aisha radhiyallahu anha. Na ilan na niya tayo sa gilko to emana mga siningaliran. Napagtimo niya sa mga bayi, na di siya didigar sa Panginoon kan, na ipisal ko dulan si mga tao. Sa kataw amama, amiyaw katsinayan. Kili ya Rasulullah, tufiyat ummi, niyatayin si ina, ayang fauha in tasaddaqtu anha, ilong pakanggiro sa muna, o ibigyan sa kalulian si ina. Kala naam, tinaway, pakanggiro na muna. Dalil, ugid, kasi ko kapagkanduri ang kasi kulok sa amya pantag, napagikran ng kasih ko Allah. Anak tu dia berkasada, naging ko na sadaka, aging ko tamiyopan. Aging ko ay mana, nadinya kapakaran. Kenapa nggak boleh ay mana restoran? Ay mana, anak tu dia bersada. Napakapagkanurin ang sulok sa kasagin na pitugawi. Sasada sa epupakoma. Huway na ay mana, supatman. Miyalo sa ginga kitab, Al-Hawi lil-Fatawa. Imam As-Suyuti. So Imam As-Suyuti, asakanya na isa amalatus ulama. Imam siku hadis, imam siku aqidah, imam siku tafsir, karena so tafsir at tafsirul jalalain. Narke lagi kitab. Anto na pinto sa gina kitab. So Imam As-Suyuti ayat niya kayo pag tama ni mentu na biya kalima gatus rabun agun tulog kuno wisa. Na ina rin sa gina na kitab. Kata eman na gina sa gina dua kabulyo, lagi ika dua kabulyo. Gina eman na pakatuluna. Ayat pinto yan. Natin anna sunnat al-it'am mata natin as-sunnah so kapakakana si kuya makapamagana sa mga ayam sa pitugawi si kuya mapapantag balagani annaha mustamirrah ini sampai lang natigin agi ina istinin na ilal'an tama natigin iman di Makkah sa Makkah wal Madinah sa Madinah pag-zahir na abu ayat tigin amarayan annaha lam tadruk min ahli sahaba dunda yatigin ayatina kalegin na dunda itargin dunda yatigin targin ipun kumasaw mga sahaba ilalaan taman natin imanto wa annahum akhaduha nagumataan silang aginan ipitaniran khalapan anis kinweran ayamana kinweran ng akpit anis salap ipun natin khalapan anis salap kinweran natin akpit kumyanga umuri si kumyanga una mga sahaba ito gawi adik ka pamagana si kuya man ada mapapantang lagi mo takabasang asal kahit pagikral lagi mo tayo paganang anak kami ang kasada na ikhlas apakah petunduri niyo aging ko tamiyaw pa na sabilan apa kau mo aging ko tabalasyan sa aging ko takubul lagi na sukat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mata ibn Adam in qata amalu igilam yatay sumbuwatan o Adam na miyaputol sulang mo amalyan illa talata inutang mo din tatalo iso di pamagilin o mga ustad telo ada maputol. Paganoon, sadaqatul jariyah, gusto ilmu yung tafawi. Niya kasadaka sa kembunan, adi kaputol, lagi di masjid, udi na madrasa, udi na pamulan, adi kang guna sumanin. Udi na ilmu yung tafawi, so ilmu yan at kembunan. Ikatlo, na awalan ng salih. Damatay sukso. So watayan, na damaputol, kugilbog yan. Nakada kugilbog na watayan. Ayapun gilbog yan. Napunambo yung nagpumangin na sa dulo. Nagpakapkan dulo niya sila yan. Nagpakaw mo naging kutabalasin. Oh, naterima na to. Oh, ugay na sudasan pagkay na ayaw mo ay ko kumyanong na makro. Na sumakro, na ugilabagam ka, nakanaba kong siksa, nago na dusang ko, na utaga ka na nagiti balas yan. Dito sudong bakay. Ugay na susagod, na ayaw manapit bakay niya, sunna. Ayaw man, okay, amabya. Aging kung tayo manana, di ka pamagana. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله بر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان mga pagdali ng Islam so Imam Shafi'i apag pugunutan ko mga lukstano na ginambul pamilya Rasulullah si ko ay manapat amadhab kanaba ayaman na ayak kapupunot si ko patay mam nabasiran mga nabi di
kapaguntan supatay mampuusay nilang ku hadis aguso Quran ku tituan tapian. Supatay mam na untol, nasukono ti ku untol, na ay resulta niya na untol. Oy, naginan man na kaliguntan kasiran na mga mujtahid mutlak asal purna asumyab ku Quran. Naguso yang aman na hadis, ini bugay kiran Allah subhanahu wa ta'ala ay man na ilmu. Oy. So Imam Syafi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitru yan. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan li anna asy-syaitana la yatamathalu bihi. Sanad tigu Rasulullah ni alif sahih Muslim Abu Sahih Bukhari. Sanad tigu Rasulullah sama tentang ini perakan nasa benar amila kulian kaswat tigu Rasulullah syaitan na dinil kesung giringan sungguh talak. Padahal sabu ujizul Nabi Muhammad adi kesung giringan asai tasungguh talian. Ugila sukuda mga nabi na kesung giringan sungguh talian. So Nabi Sulaiman ayat yang pakapalawin Nabi asulot o syaitan asyakra sukadatu Sulaiman. Nabi akapalawi Sulaiman mga putih-putih. Oy, nasunabitan na dia bukasulot ko mga syaitan. Aya mana sadya makailan ko Rasulullah. Tagil po niyan, namata na tigo Rasulullah tigdo mili ako niyan. Kaso syaitan, dali nang kasungkiri mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naatrep tigid ko Rasulullah, sunang kauliya. Lagi no yaman ang mga ito. So Imam Syafi'i na miyakap pila niya matagid sa Rasulullah. Nagusto mga kauliya, lagi ko Imam Muzani, agusto Imam At-Tirmidhi, napitit tagid pa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yari sa gina kitab, At-Tarikhul Baghdad. Gingga kitab na ayat dia namanya kasiu gato seragun abu pintu puluh abu luragun akyat dia gingga imam auto sa gingga kitab anto na pintu yan sa mana sa tahu bagus sa gingga mana na usentan biali o Imam Al-Muzani apa ko mga uli apa ko mga salafus salih ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam biali ako natingin sa Rasulullah si ko katong turugarakan ay man napito tagin pa natingin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu 'an Syafi'i na iniisip no natigin sa Imam Syafi'i kay kaya salakawan ko kapit o Imam Syafi'i kaso Imam Syafi'i kaya man pintu amalantas na umalatos ikanal ko masiko patay mo kaya salakawan ayat pintu yan faqala li na ibuti na inisip maglakan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada mahabbati wa sunnati saat tigu Rasulullah sa pagkabubayan ko nagpagkabubayan sa ukitakan at tigu Rasulullah fa'alaihi Muhammad Idris. Namanya patut natin sukaw nutiyan si Muhammad Idris. Aso Muhammad nagito sa Syafi'i. Kaya mga nila si Muhammad. Ya patut natin sukaw nutiyan ko Muhammad Idris. As-Syafi'i. Al-Mutallibi. Apamili Al-Mutallibi. Aamadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu minni kamat tigu Rasulullah. Sakanya na inong pedakan. Wa ana minhum nagusak mo tigu Rasulullah na inong pedakan. Oy. Suginan na emana dalil. Sa eman na kanaba ni dalil, ugi, namakat tunturo sa Imam Syafi'i na untol sukpit. Hoy, naging kaya kitab na sa eman na pagiliron, na may kumapasadagin kaya eman na, khutbatan no, nakapakaya, tanto niyo, huwag ko na ikapakambumantaga sa aking kanang kitab, mas madakalpan sa mga bantuan sa aking kanang kitab. So mga Panginoon Islam, insyaAllah, naasal ka din tanong sa aking kapat kamadhab, na di tanong na eman na makasilay, o ay siku eman na tintua ka po pagagama, nagutintua ini kasuat po Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kung tanong sa ginawa tanong, agyong kutwa bidasi, nabidaru, nabidasi, akanabaginan ay kapit, huwag matanong, huwag Islam, kaginan, nabubunan ay amana, na hinitali mo ba, hugay na, di tanong pagawa. Saging dapat amadog. So kupit usala ko pumadog nakapit tano to. Kagudatan tano siran. Naso kupit ko patay man nagitin ay man nakapit tano. Uway sa importante kita no. Na mamagudatan tano. Kamang banso na kay man nambiya magudatan tano sa mga asawa. Uway nagitin ay man nakapo magudatan tano. Kailan tano. Wan to na mapunglola. Kung kapto kataling masalwa na kiyama. Salawatan tano. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asataw salatan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakisalatan ng Allah sa makasapulo na sa makasapulo ng kasalatan ng Rasulullah napakisalatan ko Allah subhanahu wa ta'ala kung mga malaikat sa makamagatos nasa tao ang kasalatan ng Rasulullah sa makamagatos na pagkamalalitan ng Allah sa iko kamununambiki na usik ko na nakadyanam ay malak na pagkasugnan si Pwede nasugayan araks ang mapunggulonan yan sa mga paturay Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولذنوب آبائنا ولذريتنا ولأمهاتنا ولأزواجنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا يا ارحم الراحمين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا ارحم الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت يا أرحم الراحمين. اللهم باعدنا عن السوء والبلاء والفتنة يا أرحم الراحمين، وقربنا إلى رحمتك وإلى جنتك برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.